Ja sam Lady Leila Pedžet. Zavolela sam Srbe tokom boravka u Beogradu, tokom službe mog supruga, koji je tada bio britanski predstavnik u Srbiji. Ubrzo su krenuli i balkanski ratovi. Tada sam sa engleskim lekarima osnovala vojnu bolnicu u Beogradu i posvetila se lečenju srpske vojske kao dobrovoljna bolničarka. U tamnašnjoj vojnoj bolnici požrtvovano sam se borila protiv tifusa, ali i sama sam se zarazila da bi ipak prezdravila. Pred polazak za Englesku na oporavak od srpskog naroda pozdravila se pismom koje je Politika objavila na naslovnoj strani 16. aprila 1915. godine. Pri polasku osjećam potrebu da se od srca zahvalim celokupnom srpskom narodu, svima i svakome, malim i velikim podjednako, na prijateljstvu, ljubavi, pažnji i nežnosti. Toga radi molim sve svoje i poznate i nepoznate prijatelje da prime moju najiskreniju i najdublju blagodarnost na svemu. Neka me svi zaborave, to mi je sve jedno, ali će mi teško pasti ako me moji Srbi zaborave. U znak poštovanja prema plemenitom delu Lady Pedžet, jedna beogradska ulica danas nosi njeno ime. Ako znate gde se ta ulica nalazi, pišite nam u komentarima ispod videa.